termini ruskih ljetnih festivaloh pre koronavirus odkazani. Organizatore še nas davaju u Ljepšomu. U Novim Orahove už odkazana preslava 20 rokov roboti orkestru Kulturno-umetnickoho društva Kotra Bula zakazana za 25. julij. Teraz mamy wszystko porichtane i orkestra porichtana, pokloni, znači hosti, všetko sme še už dohvareli i čim še ukaže možljivo, že meri budu ukinuti, že še može programi otrimati veci od 100 ľudzoch, lebo do 100 ľudzoch na otvorenim, mi ju otrimame. Tamburova orkestra porichtana, ali neporichtani folklor, neporichtani špivački dom, to je grupa ženok. Toho roku sme išli s njima, a nie počali robiť sa jednostavno. I teraz, keďže i bude na to, mi še budeme trudiť, že da pozbierame i folklorašu i da to, či sme hodni nove napraviť, či budeme mať času da napravíme novi nejaký tanci, novi program, to ne môžem zo sigurnosti povedať, že bude tak, ale vše môžeme ponoviť toto, čo sme pred par rokami davali. Obačljiva dzeka pri amateroh Kulturno-umetnickoho društva Petro Kuzmjak, ali je bezpečnost i zdravje na perši mesece.